So hello bro. Ini tanga kwa ban YouTube EP. Ban TVP baya kene ka BTS Crystal kamlong chure ban exchange. Namar menta kala khang. Namar nda pila klik ruh tu ba exchange namar ka request kanam pen issue ban exchange. Oke, kita perlu ya kata te wanam kuslai. Nah, ni scam la sini kan selong ni tambang enam tip. Saya ni la macam sini ni tambah kan selong ni hadi. Kamna ong. Oh, ni layaw mo. Mau. Nah. Ada lagi. Tiap tu merda Allah. Kalau lupa. Bawa di milinya. Jus na lebu krimunan. Anda berata aku harus ke orang. Ya lu rah kita om apa tuh kita mulai ini. Ada adur ni. Badam hibnet. Perlu pila ya. Memang asur. Try kumba arlai sing tembakan nemlang. Baiklah tetap si ayang jalan. Jadi festival suara. Oi. Oi. Ah. Ada festival suara. Memandang. Masa tu nampak macam terang. Kem tene maksudnya. Oke, perlu deh teman tangan tribe yang sesin. Dan kanam lang sure. Teman yang sure teman. Yes. Yang senada sabah, nang gimit